Biyag, wenno patay. Inapalabas, binaliwan ni Rosana tilangana, tapnosan ang mailasin ni Fatima. Ket napanday ito'y itipagadalan. Maragragsakan, gaputan nakita namanen ti anak na. Napanda kini Doray iti may sa restaurant ket nagsarsarita da. Maragsakan met ni Doray, gapu inti impadamag ni Rosana. Amay santo da ito'y amakilaban iti tournament. Ket nakuna ni Doray, amapan ng tubuyaan ti laban na. Ket isurot na pay ni Fatima. Itagagayem, adtuin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Biyag! Wenno patay! Talaga nga umay kunto buya nga ang tilaban mo, Rosana. Kan itugot kunto ni Fatima. Doray, kan umayak to pumasyar ijay simbonan. Itugot ko ni Fatima. Ha? Wan, isurot kunto ni Fatima. Anya? Ngama? Nalakala ang taramidam to. Baliwam tilangam kunak manan. Ang mga numailasin, nak. Imposible adinak tumailasin, Doray. Ala, kita tungarod no kasano ang makasarong karak ijay simbonan. Saan ko ang mapanawan ni Fatima? Halaga bang bantayak? Narigat ang. Ang mga noan niya ti aramidan na adyak mo. No adama di ang mapasamakan ko na. Hay, dako sakin ni boss. Sigurado ang patayon na. Doray. Kwa, kastoy lang ang taramidan. Agpapukis kan. Ipaputad mo nday taatidug abuok mo. Kat baliwam to ti panagsawom, tapno di na ka maitim kan. Anya? Tung palim timbaga, ta iti mabi. Sumarungkar kami to kin ni Fatima ijay simbunan. Sige, no day tadi ko naman. Alang nga din, ang kagluganan. Mapumpunon sa amat ang tibos nga agturong ijay simbunan. O sige, agyaman akmanan, Doray. Ket, kumusta ti sasarungkar mo ijay bugalyon, anak? Tuang aldaw mo ijay Nasaya at mama. Nakasaritak ni Doray. Kan nakitak ti anak ko. Naasit gag. Ngam, jak kinasarita. Di na ka nailasin? Nagdisgaysak, mama. Ha? Kasta, imbag man na napanunot mo dayta. Ni Doray ti akin kapanunutan. Kasta aya. Umaydan to kano sumarungkar dito ay. Isurot ni Doray ni Fatima. Ha? Isurot na? Ngamnas kan abaliwak manin tilangag. Tapno saan ang makadlaw ni Fatima. Anya? Mama? Mabalin ka di adito'y dan ngagdagos? Saan aparikot dayta, anak? Agyaman na. Sige, katyamam mo kanto nga anak ko. Iti kasta, saan nga gatap ni Fatima nga anak mo? Uray siya, kayat ko ang makita ti anak mo. Doray, jak nakita ni Michael iti ayan ti trabaho na. Adda ka nung amin nang ibaunan tibos na kankwa na. Apay nga taakas to'y tirik na kankwa na. Ayat daytan, Fatima. Agayat kan talaga. Kasta nga ta? Uy, ayat daytan. Agayat kan. Nasingput mat ni Michael. Dayta lang, tasan abak nang akaskan ka. Isuasan mo nga ibagbagakin ni Papam. Gaputan umamon na. Paritan na kalakit di nga umasidag kin ni Michael. Kasta nga ta? Una, amumatan ni Papam. Baknang kayo. Kat sigurado adli na kayat ni Michael aparakan ka. Jak nga rod ibagbagakan ni Papa. Kasayaatan dayta. Ilimod mo pa ilang.
Adayta, narapat kong dagito yung natang amapan ko isursur. Ilakok latan itinalaka. Tinaskan. Malako amin. Roldan! Michael! Oh, kumusta kan, Roldan? Kastila ta Oh, nagdakkel tabag nga awit mo Wen, at damakbakan ngayon sangpet ko. Kan adda pa'y badom. Anya? Mabit lang ha. Ni, Oh, badbado mat dayta. Wen, badbado na gitoy. Sigan ti mangusal, para kan ka. Nagado. Inted kanyak ti may sa apagayam. Nakita na adol petak, isong ang gatangan na kiti badbado. Anya? Wen, baknang dayjay. Imbag man, tanakagayim ka itibaknan. Babae wan no lalaki? Babae? Amangan mat no kaayan ayat mo. Ngem, iliblibak mo laeng ha. Saan? Pagayam ko lang. Nagsaya at tataon no kasta. Oh, si kanti mangisuot ka dagito abado ha. Ah, At adda ka sa pulam dagitoy, ngam iti siyak. Sana balikan yak. Tagbagbag katak tumat langit, ikayo kas kada siminto. saan ko abukudan, Michael? Manghala ka mat iti kukwam Tapno damat napinta sa kawas mo. Saanen? Kukuam amin ang dagita. Anya ka matan? Saklatan ti pampanunutam. Panunutam mat ti bagim Diyak kayat nga iso lang nga iso ti kawas mo. Iso ako kuam amin dagita akawas. Sika talaga. Mala, ang kapay mangisagana iti tsa. Agmeriendata pa'y. Sakbay ang mapantaila ko dagita natang mo. Sige, Michael. Awan ka no ni Michael. Una ti may sa akatrabahuan na. Nagawid ka no ijay ayanda. Sayang. Jack makasarita ita. Agsublinto ka no inton Lunes. Sana balen. Umaitan to inton Lunes. Agkita kayong tumanang. Sayang dagiti makmakan ang kinatang ta. Kanunta na. Wena na. Kapsat mo talaga. Alangarod. Agturong ta ni Jasyenda. Inak agkabalyo. Sige. Mapantan iti kotse. Talaga ka di nga ijay asyenda ti pagturungan to. Wena. Inak agkabalyo. Iti ngamin kan labas. Kat agpupupok kalatan iti silid mo. Di mo kaya tirumwar. Nagbasbasak lang iti leksyon ko. Kasta? Wan. Tapno na nga to amin aggrado. Masaya at ano kasta? Ngamno ita. Kayat ko ti agaliwaksay. Ay, sayang. No adda ko man ni Michael. Awisak ko may Jasyenda. Ha? Amo na nga tati agkabalyo? Kuha? Diya ka mo. Ang mga no di na mo. Di isurok. Ha? Isurok nga agkabalyo. Kat na makasursuro, aglumba kamin to. Una. Sige. Awisang tong arog. Hey. Ya. 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 Alungadang Fatima! Di ka unay umadayo! Ay, ni Fatima talaga. Nausam nga agpataray iti kabalyo. Sipod nagamamudakin ni Michael. Rimagsakan. Nabilag at talaga ni Ayat. Amo, Michael. Nuawan ka. Agmemay sa nga aging inudo no kastoy arabii. Ngam no saan? Ijayak latan paglutuan niya aginudo. Agan anad ka dito ya, Roldan. Ngamin, agmay-may saka. Uwan. Oray si kamot Agan anad ka. Katuan mat. Maasyanak kan ka, Michael. Ngamin, agtrab-trabaho ka. Idinto ta siya. Agad adala. Saan na day tati panunutam? Tinapatag, igad mo ti agadal. Michael, Wan gayam, kumusta dagi di babae agagayam mo?
Dalay lakan Vina. Nadagkat da kanyak. Isuod nga ron ti best friend ko. Kasta ka di? Nasayat nga ron no kasta. Awan ti lalaki a best friend ko. Jack kaya ti makigayem iti lalaki. Kapasig mat aluko-luko dagiti lalaki a kaadalak. Anya? Wen. Isu ajak kaya ti makipagayam kadakwada. Saan nakit di nga amin? Saan ka nga ron nga gluko-luko mat ha? Igad mo ti agadal. Wen, Michael. Mangibati ak manan iti kwartam. Agyaman na. Saan na bale ta nainotak mo't? Agbalbalo na kamin. Tadyak kaya ti aggastos. Kasta? Wen. Da kami kada Vina ken Layla. Agbalbalon kami. Ilaklak am daklatan iti si Daenda. Uy, mayata. Adala tamot si Dauk Nateng. Nasayat nga ron no kasta. Nasaya at dalayla ken Vina. Awan ti makunak kadakwada. Mama Dalen, bagay ko kadimat laang ti pokis ko. Un anak, bagay mo. Kasla saan asi ka ni Ophelia. Anya? Pinaababaam iti husto tabuok mo. Kaslamot ten pukis ti lalaki. Maikawa ak nga rod, mama. Sana bale, tabagbagay mo mahat anak. Kapanunutan ni Doray daytoy. Isagsaga na ak ti panagpasyerda ditoy. Sigurado nga ta, adi na ka mailasin ti anak mo. No bilang tamatuloy da nga umay dito eh. Saan siguro, mama? Ngamin, pagparangan tayo nga anak dak. Wan, kastamati ko na ni Daklohop, anak. Makadinak ni Fatima. Nga ora iti apag kanito laang. Pagyamanak unay da ita. Wan iha, sapay ko tamatuloy da nga umay. Dagiti salbaga balod. At dantol daw yung kanya. Nasakit, tinakam ko kada kayo. Maskoy, sardengam nga minidan. Gaputa talaga abalsinda ka. Makabal na pa yung ata. Nutoy paltog konti aramatek. Di ka agaramid iti kasta. Tawan basol daken ka. Dakkel ti basol da kanya kansot. Nakita mo ti inaramid da kanya. Pinagtitinulungan da kide. Basol mo matlaang. Sardengam nga minida. Tapno saan da ka abalsan? Salbag da kita tao. Kalabanan da ka. Kabaalan da ka labanan, maskay. Kahit nuwag kam mali ka. Ang mga nupugsatan da pa iti angas mo. Anya. O anya, agawid tan iti mansyon. Wen, taagpaili ta inton bigat. Anya? Adda kayat ko agatangan. Sige, ngamlaglagi pamtay ko na ka. Saan arumbang agastos ka agastos? Nang runa dagiti awan kas-askan na banag. Ha? Nasaysaya at naurnongam lang iti bangko. Wen, amok day ta. Importante tigatang kay Jaili inton bigat. Nga anya? Sapatos. Para kan ni Michael. Anya? O sige, mangrabiitan. Naimas day ta si Daan Alinoto. Sige. Undayam. Adda damagakan ka, Fatima. Anya day ta? Isurot ka ngagpasyar ijay simbonan. Simbunan? Wen, kayat mo ka di. Agpasyar tayo jay. Tapno makita mat ti lugar a simbonan. At dagayim ko apagdagusan tayo jay. Kayat ko Sige. Ipakadak to kini papam. Syakton. Sige, sapay ko tapalubusan na ta. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay!
Nobela ni Virgie Pegley. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Sound effects Kirby Riliera. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Inapalabas, naragsak ni Rosana ang naggapo iti ili ti bugalyon. Gapo ta nakita na ni Fatima nga anak na. Sana nailasin ni Fatima daytoy, gapo ta binaliwan na tilangana. Nagawid met ni Michael iti kalapaw da kini Roldan, ket inted na amin dagiti bado iti kabsat na, aginatang ni Fatima para kenkwana. Iti sabali a bangir, nasaon ni Doray kini Fatima, ti panggap na apanagpasyar iti ili ti simbonan. Itagagayem, adtoy tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Sige, ipakadam to kin ni papam ti panagpasyar tayo di simbonan. Wen, Sa apay ko ma, tapalubusan na ka. palubusan nak dayjay. Una, awan mo't ti dakas nga ramidan tayo jay. Agpasyar talang mag. Sige. Siya kon ti mangibagakan ni papa. Daytoy. Umanay nga takan ni Michael daytoy a sapatos, tagatangan tan. Tinasayaat. Saan mo pa'y agatangan? May mayat no kadwam to ni Michael amang gatang iti dayta. Tapni ipadas na pa'y. Ha? Wen, inton bigat. Makitam to ni Michael. No bigat, tisangpad na. Sige. Tinasayaat. Intapay man iti simbaan. Sige, Doray. Ay, nabayag asaan taanapan ijay simbaan. Intaman mat makimisa ita. Intun madamdama pa'y amang rugi ti misa. Iso adito'y tapay lasirok tidak kalakayo. Agparpari irta dito'y. Well, nagdakkel day ta asimbaan, Doray. Wen, kan idi pa'y lang tiyempo ti Kastila day ta asimbaan. Taimpatakder ka no ti Kastila day ta. Ay, kuna ni papa, dito'y kano tinagkalay sa andakan ni mamak. Wen, dito'y da ka no anang kalaysa. Nalagip ko manan ni mamak. Masurunak manan. Saan? Saan arumbang akasurun mo? Wano kaguram ti inam. Ngamin, iso ti inam. Ipatpatag na ka. Amom dayta. Sipod ubing ka. Inay-aywanan na ka. Kanayon na kang ub-uban. Ha? Amom ka di. Kastaunay arigat na idi inaw-awir na ka. Nagduduma ti marikrik na idi iti bagina. Maulaw, agsarwa, kandaduma pa'y. Ha? Wen, Fatima, iso asan arumbang akaguram ti inam. Kagurak lata. Gaputa pinanawan nak. Kat aging gaita. Saan nakpay asinarungkaran? Hangam sa nabalen? Uray saan nakon asarungkaran? Agyan latan iti pamilya na ita. Ha? Wen? Ngamin? Diyak kayaten amak kita pa'y. Narasam nga ilukat ti gate, Doray! Aday tapos! Nailukatan! Simang putin ni boss. Nasaya at mag. Tapno makasarita mi kin ni Fatima. Erika pang tigay.
Adita, inak isaganaan ni boss, iti inuman na. Papa, aday bagak, kat jak kayat apaayan na. Kwarta ka di? Ikang ka. Saan, Papa? Kayat ko ti sumurot ka ni Doray amapan ijay simbunan. Simbunan? Wan, Papa? Adayo da dyan lugar ah. Kung amin boss, sarong karak man jay gayam ko ijay, nga adda pagadalan na iti karate. Anya? No palubusan nak boss, pagyaman ako na. Papa, kayat ko ti sumurot. Ngamin, agpatpating gaklatan dito bugalyon. Jak pa'y nakapasyar iti daddo maalugar. Sige, palubusan kayo. Agyaman na, Papa. Mapan kayo iti kayat jo apapanan, Doray. Angam laglagi pa, tibilin ko kan ka. Un boss, kanayon ko alaglagi panday ta. Nasayat. Di kayag danag boss. Nasayat at tao ti sarong karan may jay simbonan. Kan may sa, kayat kumat nga isarak ni Fatima iti karate. Ha? Wan, Papa. Kasta ngagpaiso. Kinapudno na. Isursurunak ni Doray. Nga may mayat matlang na sumrakak iti talaga apagadalan ti karate. Bueno, awanan di makunak. Basta saan mo baybayan ni Fatima, Doray. Saan boss? Mapan kayo iti kayat jo apapanan. Nga uray saan kayo nga agpakada kanya. Angem, iti kanito nga da mapasamak ka ni Fatima. Sika, tiag sumpat. Natalgad ni Fatima na siyak ni kadwana boss. Nasaya at launay, Doray. Mabalin mi ti mapan iti kayat mi apapanan? Nga oray saan kaming agpakadakan ka, Papa? Wen, saan na parikot da ita? Basta saan kalakit di amay sagmak iti papanan nyo. Papa, italang matamapan kami iti adayo. Kan, sa anak ama isagmak. Bueno, mapan kayo. Agyaman akmanan, Papa. Vina, among binagaak itay ni Roldan. Apay? Ngamin kuso-kuso tay t-shirt na. Uwan nga rod. Oray siya. Binaga akmat. Hay, una yan ni Roldan. Awan bibiyang na itibagina. Kasano ngamin? Kat jay mat natang natiinas asikaso na. Kat insuot na lang tan jay t-shirt na. Adi na kinita no kuso-kusuan no saan. Amonan to into maminsan, Vina? Hmm? Talaga ka ding agayat kakankuanan? Wan met? Sa bagay, awan makunak iti dayta. Sika ngay. Amangan magayat kamat kan ko na. Saan anya? Sa anak nga agayat kankwana. Sigurado ka Saan kunak mat? Adaytan ni Roldan. Umayan dito'y ayanta. Naila ko na aminan anatang na. Ginatang manindag iti maestra. Nasaya at mat. Maala, intayin ijay sigod apang panganan tayo. May mayat ijay ta presko ti angin. Wan, nalami istipulo iti angin ijay. Inlakam kun ni Roldan iti sidaan. Uray siya. Nagbalo nakmat iti ado. Amo, narasakak unay layla. Gaputa nagbalin apagayam ta ni Roldan. Uray siya. Naragsakak mat. Anyaman nanday ti binungon mo nga indagas kanyak, Fatima. Balon mo Tapno saan ka nagumatang pa iti kanam? Impaluto na kanyak dayta, Michael. Naimas dayta. Aywan gayam. Orayin da kakalpasan ti trabaho ma. Ha? Intayo aggatang iti sapatos mo. Anya? Wen, orayin da ka inton malam. Kwa. Rabiin to numang rikap kami. Oh, di ibagam nga rot ti size ti sakam. Tada kamin ti gumatang iti sapatos mo. Saanan? Kababain matkan ka? Basta. Ibagam ti size ti sakam. Sige. Makamu ka nga rod.
Ado talaga ti kwarta ma. Tay gatangan na kiti arwatak. Wen ngamin, nasaya at kamot agayam. Fatima, Kayat ka agayam. O sige, kami na. Ang mga numalada makiti klase. sige. Kaya't agyaman iti da ito'y balon nga indagas mo. Awan na nyaman na. Nakadalusa kon iti aglawlaw ti balay mamadalen. Awanin ti ado abulbulong di tiruar. Sika talaga, iha. Ay, pasensya kayon mama. Italaang ang nagdalusak di ti balay. Basta awakan ka. Takon di dalos ka mat. Rumpang laang Agoray ka. Kaano nga taas sumangpat datoray kan Fatima? Hindi ka mo mama. Kadwa nga ta ni Doray ni Fatima? Sapay ko ma. Magagaran ako na makakita iti anak ko. Ophelia, iha. Saan na kanto nga ta mailasin? Saan mama? Sapay ko mga rod, takasta. Ansor, mapanta adwa iji pagpaludan. Inta kasarita tay mangiman-manihar iti sugalan. Big Boss, Kasarita, tadi tuyon pasdag ti pakaangayan ti laban. sige, Big Boss. Ket tapno awanan ti dakalaparikot. Tapalak iti kwarta ti rupa dagiti pulis nga dayjay. Sige Big Boss. Saan ta ka di nga isurot ni Maskay? Sanan, taiso ti agbantay dito'y pasdag. Michael, adda tamanin iti daytoy a park. Saan ka ngamin ang mapagkadkadan? Amangan no ago nga ti girlfriend mo. Imbagakmat kan ka, ngawan pa'y girlfriend ko. Uray siya. Awan pa'y boyfriend ko. Wen may met no makalpas ka pa'y nga umuna nga agadal. Sakbay maki boyfriend ka. Kasta? Wen ken di ka makibarbarkada. Tama nga no makatumpong ka iti madya barkada. Wen. Kasta man ti bagbagan ni Doray. Nasayat nga rod. Wen gayam. Kadenam ka di dagiti naganak mo? Nilaang papak. Ngam ni mamak. Awanan. Wen gayam. Imbagam day ta idin. Michael, saanin nga iso ti pagsaritaan ta? Sige Fatima. Amam. Nakaragragsakak tanam amo ka. Nagpaydumaragsak ti marikriknak. Kanayon ka malaglagip. Nang runa iti rabii. Ha? Dayta ti pudno, Fatima. Oray siyak, Michael. Kanayon ka malaglagip. Naragsakak mat, tanam amo ka. Inuy-uyaw nakmat idi. Imbaga madulpetak. Wan. Ngam, saan ang maiwaksi iti panunot ko ti rupam? Iso talaga akayat ka iti amam-am mo. Kasta ka di? Basta. Anya, basta. Basta Naragsakak no kadwa ka. Uray sakmat. Naragsakak no kadwa ka. Sapay ko ma. Tasaan kanto nga agbalbaliw. Saan? Agyamanak. Michael. Inton maminsan. Awisan kanto iti asyan dami. Asyin dayo? Wan. Intag kabalyo. Ha? Jak amo ti agkabalyo? Di isuro ka? Sige. Ngam jak tumay panamnama. Ngamin, no kastangawan trabaho. Agawi na kiji daklan. Itayan ti kabsat ko. Ha? Wan anya? Ngam di kagdanag. Addan tulat taal daw asumuro takkan ka iji asyen dayo. Doray, nagadayo mata talaga ti papananta. Wan, adayo talaga ijay simbonan. Ay, Mabalintamat nga isaradang ti kotse.
tagpariir tapay. Nagmayat ti lumang ab iti presko nga angin dito eh. O sige, isardang mo nga rodan ti kotse. Taagpariir tapay, Doray. Dito iti pagnana edan mi Doray. Jatlaim pagarup, amay sa kagayam ide, kadag iti estudyante. Wan master, ginak mailasinan, tanabayagan day di at tiyempo. Nagmayat dito eh. Presko ti angin. Kayat ko. Master, ayan ni... Rumwardan. Kumusta kayo? Ni Rosana, nagpapokis talaga. Hello? Ha? Nagpintas ka doon Mingmingan ni Fatima, ni Rosana. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Nobela ni Virgie Peglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Sound effects, Kirby Riliera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!